nakira na namin muna boras sa tirtod dito kami beri muna guru muna dan natutua kirim abok di gol pasanongan kirim mato dikta rumah di kami ng akat ngomong so ini mah nang ulus nagajang si Torok Rabu gajang matong di kami berita gabi galing muna gajang ma Torok nang pinokpar di kami ala nito Raja Nabi Raja Bulun nung nakatamu ang katapaso at gabi so na jujur doon kami di ko may kiring bulun na rata-rata katapaso at gabi ng tangyang na pinasawak muna Tuhan terlubungi may tuwak ka bere muna napasahat ka mo itong abad tadi bata ala nito na namin ang kalita muna yan mamahay marman berani para musik namin ala nang mamahay marman ba buwan at ulang lo benarin namin ganda naman sa mamang modang mau berbisnis. Sumulima di muna tulang namin, doon muna nyari namin, napapasangabi kami. Grabe, among guru. Nung nasa habi ito, hamura dyan namin, sumusumba namin, si Prasroha muna, horong ni muna tulang namin, doon muna nyari namin. Asa
pama sahabat na tujuan doon kami sa isuluma sa natubutian. Ina sahat de itu hamuna akka si lasnero hamuna sa mata para sa matubang kabiyan. Kemana mo? Tiga na sa mo lang. Nas kami mana naman. Jadi asa sahat na tujuan kami sa tadingkan. Di mana benda tiu tu manuhatan. Benda mga benda situ padu mo nga tumasan. Kami. Jadi sahabat Tuhan muna turang rolong kami Raja Isyaturi. Raja kami Raja Mulut Tuhan muna sa orang ni hulau tulang kami tulang robot Raja Isyaturi. Nang ada hamu tulang mulu kami pamurung muna galing muna. Nung ada di kami pajak ko di haro muna. Tingkon pinasama Tuhan mo tulang. Tulang robot kami Raja Isyaturi. Tulay kami, Tuhan muna, Tuhan robot namin, Raja Turi, Raja namin, dan kamu bawa muna. Asa mga dali kami, dinalang magdalo haro muna, dibugo ni kalaban namin.